Halo, laso putha nali tum nangkar jumi olo, la pente kedam tang apa ta menar jibang dolo sepini nang di nangkar jutsu bang ini mini karong tilo. La sini tum kese pen kabil la chen la song la pen yon hi pen 21st May ani pen. Mate kar Assam government atum kang ni cheng pen season ke do cheng ani 21st pen lo 21st pen 26 ang bong ni tum la song ani be se cheng pon lo la se 26 ani le tum pulo je assembly long ni tum hempre ka putha pipi alam si labang sobang ke parai pon nai ba ke paklang nai ma pon ni tum ke dam tang hun ning bom lo seta 26 an se tame ni tum nili ning hang nili tum ke mat ha teng di nili tum long le la se nili tum pini ani an ke 16 days an lo ke me ke dam la se labang so dam bom pe ni tum ke dam tang nili tum 15 days an ke ni tum bukayan district bang ni tum prai ke patang se ke ong lo long ni consistency dolang nili pen la pente duara baguri asap so dolang ke patai labang ke haladak ke se presiden pendang lok youth fund members tum pendang lok central committee tum salang litum sala kulit pon bom lo labang patang bo hala so group bage lame pini ni litum ladak pen bang ke lahan lo je ke dak SDC youth fund presiden pendang lo nili ke se vice president pendang lo nili tum members atum do ana tum pen itum di fu pen pini labang so manjaro ro bang ni tum cheng bon poi cheng ne dam kona antong ke li ne kona tong sign ne tum chang pure ke la se kona ma kang ting halak se du sang ko la se karbiang long arat phanil tu pudai ma ke hempre ke long wek nai hempre pe na bhere ke la da ka tha solution ta we hempre jong se long le pulote ili tum chuklem chodam amu pendang lok long li philang pendang lok la non son BGR chi hili sai pe na bhere ke thang ni tum thek long le la se BGR le ili tum songi pustame la hemprek along se dolablo la se amutpi bange youth fund bange ese bange char bange hemprek henlo final solution lo la se ladak kaprek atomon jab do ta la so kaprek atomon jab to me youth fund bange ese bange thir se dolo hemprek long leti ke bange sang se lo la se karbiang long ra phanil tu choneri pu bange nang le tum tame nang chitu duno nili tum adon idon inut pusini tum ipil bom la se wang bom lo non tum ke dam tangalong anta ni tum mi pik ba nang chitu tu nang le tung wang we nang chiru dun set ta tu la si karbiang long arat phan la son thak aku ni tu ame pa prime hangke ni tum dam bom pola ke nengkan si pleng thib lo la si la bang ke ni tum karbiang long arar phan ni tum dai to lo hemprek long litik sam se hemprek alang ni tum than bom po la pente sik sidul se kang tang ta kaprek alam si dang nak pajok do bom ni tuma ai sus kaprek atuwar long nang pon ni nang pambang hu ni phan non nang klang bom lo la he ke ni tum youth fund ben ke se ke mahung helu la pen kroin elu la se sik sidul se kang tang ho dak sa ja kong do to la se chihang rong nang po to ha ku pini kaprek asiminian nang bi se ladak ako je pakeng na la po 86 pen se SDC ke se KNC ke matha lap lo matha duplo la pen ke matha yason na lo hemprek pena bhere akapre akimega avelo puse ladak ajat asaile nang tanta ni tu krokrelu la se ni tu ke mang ke hemprek long wek po aben ni tum ni ning thidu hemprek long wek ji la pen la karbiang long ara ansu se nang cetu dun lo te long dapra la hendo long po halal thema la ke hemprek long po puke la ke SDC youth fund SDC KSA KNC halal le kan ji le constitution se kan ji le ape na so constitution kan ji peneng pen ikan poke ba trok lo halal slowan ke la han lo hemprek long na po hemprek long litik ni tum ke sang selu la pente ni tum ke program men nasi la mangke edoni nut la mangke citu wegning edon long bangko amna ke do hala to an hemprek ke nangji tame kache song long mangke edon nut na citu dun de polo te la ke hemprek ke long bang to rok ji la si ni tum Karbilu chole song KSA la pente ASDC youth fund pen si Japon lo laso ke jalong edon indut ke na cetu nang po hala hendo ni tum ke non ke mang pen la pente la ke hemprek ke long ji aphan ang thek long le tik tak ba hemprek long le tik tak bang ke laso long march abang ke edon indut bang ke la bang ke ni tum tel kum ko tilu la song bong son surya ki sung phopo la so son suri ki phu aki sung ki phu ngoi prang long hemprek long det la son suri aki sung pa phu de ji phansi itu ma ke non se pa popin ko hala helu SL pen SC front pen ki mang pon ge sini kan phoke pra thro jong si e doni nut nang cetu dunde hek seratum re seratum
keplang kipi colong julong ari so jang atum yong se nang che tudum di pong te ningkan po kepra trok kali laki ningkan parut trok ta long det laban ne hemprek kache hang yo ni isia ke isia longri jok nangji po men pen ache song che tu dunde det po akhe biri pin di jiru pir thelong son hala sona bangke itu bangke manang nilu itum te bok tarai along uri an pen bangke Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Manipur, Arunachal lahai tum ing puak thang ing long so an pen ke itum henlo ache long le pin pinirani ta pinirani Naga, Manipur, Mizoram, Khasi, Jaintia, Arunachalis halahai riso jang tum hemprek khama thayok lot laben te non dingkan kep dingkan ko ni sumar ta hemprek khan pache song nang halahai bang mathayok lot di halason pamat thayok lo ji phansi GSA pen SCC from the song laben te kar binglong lo mangke golden generation share awe ke man sibet la Samson sing ti atum awe hello share awe ke man cheng do di golden generation class of generation lason na thaksi non ili tum awe tum bang hemprek palong na ili tum bang another class of generation ba golden generation share awe tum le man na kusi adon tin ke thekiri tum han lapente adon tin ari so jang phan lapente cholong junlong pen chenglok Delhi Mumbai Hyderabad Bangalore even Europe kachali dam tum America kachali dam tum Australia kachali tum an tanong foreign kachali dam lo kalang lo ha tum an hanta u riso jang hanta na tum ake thek an tirthe nang tum ju lab lo hala so talent na tum ko an make an mangai la so hemprek ache song male tum chetu pek na ladak le na engage tum usi nili tum ke lake itu pung tum lo chuni lo lapente pachani lo ala han samjin pen lapente BJP ke cecake lake non ke cecak nangji por kailo non ke BJP go benatum nangki pi nangji hemprek compliment nangji terso polo lasi assembly along arnisi lam klang chot me hala bang pho amili tumke chedon lo alang li CM karbilong CM mate MLA rongkhang men MLA alang li Dr. Turum lo hang kaninje long chedon lo po anta hala bang pho MLA tumangta cupudunai he chedon na cepak lang he hala bang kaprek atu MLA ho Hilubing lo, then district then I mele tung kache dono yi Hilubing lo. Lasi 26 May si first assembly session hijut. Second terms la Himanta Biswa Sarma chief ministerial government ke 26 May si hijut report. Lasi 26 June an asong bong long si hemprek aphan thang tang thek thek long li rote. La so phi 27 June pen karbing long ajat le man si tame lake government tumsi adai chena pulake Parbilong Turmas Council BJP government Assam BJP government dan union government alang tumsi as lake konsuri le mans tame alang tumsi adai chena po halake laso ke cecak nang PG puke alang tumsi nang cecak ningkan ke follow union government ta ningkan ke follow bom lo dak Assam da ningkan ke follow tilut ceng lo nisi pende dak council da ningkan ke follow bom lo asi ningkan ke fo isisia parti tum sorkar cari depend nang cecak bom lang ba hala hello yes epen yes isi son kar juge lasi nang li tum adai chena po son surya alam le dak man sistem hala hello